Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Romay, agtapos itan. Mga nunalipat am tipitsa ita nakang. Ah? Yawat mun atay para kada ka may kandidatang mau. Wala nang. Sag 2,000 kayo kung itatang. Awan na yun nan. Dahil tapay lati maited ko na tada paggastusan mi iti asawa. Apay, agpagpagatang manan iti baro abag na jay asawam. Uwinaw, agpareban manan. Saan nanang? Agkasangay di anak mi inton umay alawas. Aghanda kami ure basait. Gumatang kami mat iti cake. Puyotan di apukuyaw. Ay na, di kay ka di gastos agastaw sa nakaw. Narigatan, di pa nagbiag ita. Aginot kayaw. Uray saanan day ta, handa-handa. Adula amin. May bayan yun day ta. Hagan may saan mo putot day anak ni bakit mo? Apaya gastusam. Ha? Agruam mo't nagijay nga aginan. No apay mo ngamin nga inasawam day jay apapaay. Disgrasyada. Uray da tayong tulatan nanang. Tapno saan nga agpasugnod di anak mi. Anak miga! Anak mo ay day jay. Syuman mulaang. Anya? Kinapay, di anak ni Rowena kati mapatulukan. Saan na Ipatangkin yung mo't ngamin, adi kay aghandan Nanang. Sayang lang ti pakpakan nyo kadag iti tao. Imbis nga itadyo kumakada kami iti amayaw. Ta isupay mo't ati paggatang may iti naimas asidaon may. Nalala. Magbagaan nyo ngamin jay anak yaw. Ibagayaw. Ta uray saanan nga agselebrar iti birthday na inton sumarunaw. Gastos laeng dayta. Nangasawan tumiadagos ni Rumay. Uwang nga ruda. Tay jay kat ababaeng ti may ranranaw iti matmat gedan jay anak ta. Uray ko ma, no balasang da jay ababae. Idi nasawa ti anak ta. Kinuray ko mano da trabaho na kunam. Hanggang para balay mait. Saan mo't makatulong iti anak ta? Uwang nga ruda. Di pa'y lasinaan ni Romy day jay manugang mau. Manugang mo Ha? Ni sinayda ti kayat ko manugangan. Ngayon saan mo't akinayat ni Rumay. Aho! Anya mo nga minday jay nga iritritum mo't iti anak ta. Nye! Si kansamo nga minday kursunada iti day jay asinayda. Ay! Agtal na ka man, tila lawlawat mabakbakatan. Di kan sa magaw-awi din dyan lugar yaw ruina. Agawit ka mo't tayong kasarungkaran dagiti dadakil mau. Agbakasyon kayo iti anak mau. Intun makabakasyon ni Romy iti trabaho na, tatang. Apay, masapol akadoam dyan anak may agbakasyon. Di mo aya kabalan nga agbiyahe adakda kayaw. Tatang. Agbakasyon kayo mata. Ang mga nusagsagaan dati panagawid yaw. Agbakasyon kayaw. Oray, 2. Uno, 3 bulan. Natulungan pa yung madagiti dadakil mo iti trabaho da ijay. Tatang? Agsao ka, ay sana puro tatang ti isong bamaw. Uwan, tatang. Agbakasyon akto no madanon. Ay, di mo ni tantan. Agawid ka itan, uno intong bigat. Kada kami mo't akadwan ni Rome, no agawid ka. Kaduan mi payla dito'y balayaw, no kaskasanaw. Ay, nagrigata talaga ti awan nagadalan na anya. Wala. Awan pangalan ti kwarta, tawan pensyon. Nuli ka agmula, awan pangalan ti kwartam. Uwan nga rod. Nagkasata talaga dagiti di adal. Ta inton bumakay, ken lumakay da, agpensyon da. Uray agtugtugaw da.
Makaawat dalata iti kwarta. Ang datangay, hay, nga. Naimbaglagan ata damo ni Romy nga anak ta amang tultulong kadata. Nga rod tilaang maday, nang asawa ki din. May mayat ko man no, nagbaak laang ay tapno awan pampanunutin na, suportaran na. Sa nabalay, tasanda nagkasar. Adapay gundaway dangagsina. Sa bagay mo ki di Ngamadlaw mga ayaten unay ni Romy ni Rowena. Kasanungay ngagsina dagijay. Ha? Ada siguro ipakpakanda di ang babae iti anak ta. Iswa di na masinaan, lakay. Uwe nga red. Ang imuray no kasta. Data ko maati priority ni Romy a suportaran. Saan kat adagijay nga agina? Adi na makapkapin anaw, aha? Una? Ha? Padasin na ti dimangtid ka data. Ta isidir ko amin, rigrigat ko idi impas nga ikaw, aging ga adim makal. Agasam, tanda ni ak natay anang ipas nga ikan kuana, ta narigatan ako nay. Kat idi ubeng ni Rumay, apaw, nakapampambar nga ubeng. Kanayo nakamapuyatan iday, ta agpat-pat na nga isalsalak. Nadupay! Rigrigat ko kan kuana. Isuarumbeng laeng at tulungan data itan. Tanay, lumakay kan bumaketan. Bakit? Marabyanak nga agawid ita Tag-over tayo makagpasada. Ala, agsasarunon ti pa nag-overtime mula kay. Naurnungan kan iti puyat. Kabaalak bakit? Oray di kan ag-overtime. Taundas mo't apagbiag tayo ti matmat gedam iti agmalam. Kurang bakit? Nang runa, agpanpanayon datatang ka na ng itit-itit kong allowance da. Ay, pasensya kan ba kahit no mabingbingay ti matmat gadak Awa mo ganin sa bali amang tulong ka dagi ti parents ko no di syaklaan. Kasi da kahit. Awa mo pangalaan da iti kananda. Tasaan da mo't ang makatrabaho. Awan mo't problema iti day talakay. Maawatak. Syakit diti agkidaw iti pasensya atan ni. Dua kami iti anak ko nga itagtag gadam. Mababainak unayan ken kalakay. Ay ayatan ka, Rowena. Iso apat-patgak mo ti anak mo. Imbilang kon, kaspud nung anak ko. Ay na, di yu pwersaan ni Rume. No talagang awan maitid na kada kayo kabagays. Masyan kayo kumama ti jay ka anak ka. Ay, saan may apwer-pwersaan ka ba guys? Palpalagi paklaeng, tanay, damag ko kat agob overtime ka na nga agbibiyahe. Ay, rumbang la na yunan na ati itid na kada kamay. Awam mo urnungan na kay, awam mo anak da, kan ni bako na. Kat, amang ano jay suman na ati yurnungan da iti pagadal nantaw. Ay, saan? Saan na matakap-kapin ano da dyan nga ubay? Da kamay adadakil na ti pangpangrunan na tulungan. Nakadaraan na kami. Nga, dagi jay nga agina, di nakapkapin ano ida. Nang runa day jay asyuman na. Ha? So, di ka man sumanaaw, no, kontraan na tumutlaang kabagays. Nasaysaya atan, no, ikaumulaang tangiwat mo. Nagatayo mo ganti balay di nagpatulog ka niya. Kapilitan nga tulog tulat ta katrabaho mi a driver. Nagtulog ka dagiti pasayeros mi iti kapananda. Sana magaling nga agpili kami iti ilugan mi. Nay. Sapay pasalog mo dati kalsada. Ay, nagatito ka salog. Ay, apay ngay. Awan mo tan preno ti ilugan no. Tsak may tulong ti mo ni Bella. Matinaga ko ni Tirangges. Ay na! Anak ko ay... Rume! Anak ko! Abayap inanawan na kami iti amam. Abaya na basama ken gatikas toy! Anak ko! Anak ko! Aya!
yaw. Ay na! Bat ganda ka, unay anak ko. Saan na kami kumapampanawan? Nay. Lagay. Ay, Marigata na. ay, 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 Tanak nga umakis. ay, ala. Ay, bayan dak! Tugaw ka pa Bayan, dito. dak! Umay ka, umay ka. Nagsakit di pa ng panamon kada kami. Ngamawan maramidan mi. No di ti mga klon iti amin. Agriga talaga no. Libat-batag na kaunay. Umadaw ka man dita abay tilongon si Carwela. Nanang, di ka kundi sangit dita. Dabasol mo ti ipapatay ti anak me. Pinilit mo siguro ang nag-overtime. Dati kayat mau, adu a kwarta, ti irimit na ken ka. No saan na nag-overtime, saan kuma na pasama ken kwa na ti kasjay. Sana pudno day tananang. Pudnaw! Iswa pumanaw ka dita. Di ka managin sa sangit dita, tamasurunak la makakikita ken ka. Ha? Di na kumapot pagatapan iti dakas na. Yaw, kamo nagbulag to kayo. Lap-lapdak ti anak yung overtime. Isu ti agpilpilit. Ha? Di ka nagsaupay. Ala, pumanaw ka dita. Tayin ka tumulong agluto di kusina. Siyak, kag tugaw dita. Naitabo ng ti anak may. Kasano ngay ruina. Agawid kayo na ije lugar yo to amatan ti anak may. Ha? Saan kayo mo anak kasar? Kaya saan namot apoto ti anak mau? Uray ko man wada anak yaw. Tapno wada ko mamot pakalaglagi panmikan ko na. Agam di mun sa mga min kaya tiag si kugiday. Naimbakan ka ata da anak maun. Ni Rumi ngay. Hindi mo pa impayan may uray may sala ko mga anak. Nabayagan akayat mi ti maadaan iti anak ko ni Romy, tatang. Ngam, saan kami matan na paraburan? Kasano nga, Ruena? Magawid kayo kadain, dyan lugar yaw. Agbakasyon kami pala siguro, nanang. Agnaid kayo kit di ijayo na, tanay. Awan mo't pag naudan yun dito. Ha? Day di Rome, tinangipatakdar iti balayaw. Isuamin, tinaggastaws. Awan pulos intultulog mo. Tawang ka nga ro trabaho. Uwan nanang. Amok day ta. Pasensya ka na, Ruina. Saan na kayo apapapanawan? Angam? Dakdakal ti karbangan mi iti balay day di Romay. Ta anak mi ka nga raw. Wan, husto ti asawa, Ruena. Awan karbangam iti balay day di Rome. Ta, saan kayo nagkasar? So ada kami, ti agnaid iti balay, ti anak me. Nanang, Nana, di ka man agin sa sangit, Ruena. Aklunan tayo kumati kinapudnaw. Saan abalay, taubing ka pa'y? Patsek, makasarak kan tupay iti sa bali nga asawaam. Pakiasawaam, kunak kuma. Makiasawa ka pa'y. Tapno, da katulungam, mang padakal iti anak mo. Sige, nanang. Tatang, agawit kami. Ngam ikanda kami kumapay iti pawayway amang yimpaki kadagiti kagawaan mi. Dagitay labado yaw, ti yimpaki yaw, ah? San atila balbalkutan yaw, ayaw awid. Una yun ti kasta na may anda kada kayo, manang. Nakakaasi kayo matiti ka anak kak. Ala, bye-bye am idan, maysa. Pudno mutkit diti imbagada, Awan karbangak iti balay ti anak da. Tasaan kami ang nagkasar. Ay, anyan. Ala, sana bale. Adamot ti balay tayo kadananang. Agnaad kayo man nandito When ading, kat ipamaysak ti agsapol iti panggadak. Tapno makatulong ak kada kayo. Ay na, saan ada kami ti panunuta manang. Tikit di anak mo. Kat ikarik at tumulong ak para iti panagadal ti ka anak kak.
Agyaman na kading ko. Gamjak kayat nga iasa amin kan ka ti masapsapol ti anak ko. Taagurnong kamat para iti masakbayam. Aywan, kumustan jay nobyong? Nabayagan na nagsina kami, manang. Nangasawa na iti sa bali. Kasta aya? Kaslawan mo ten plano ka maki-boyfriend. Iso at tumulong aklangan kada kayo, manang. Agyaman na kading ko. Pasensya kan ata ni. Si kamot ti ada trabaho na. Naimbag tulangan ano makasapulak maten iti panggadak ading ko. Kahit, kasano nga rod ba kahit? Duwan ti balay ta. Pag naidanta ngayon, Ay kusagkay sa tapayla iti balay na! Lakay. Ay, Siyak ditoy, tasika ijay balay, day di rumay. api agsinatan! Ay kagsina tala iti pagnaudan Kan sumagmamano nga aldaw day ta. Masapul nga addaag naud ijay. Tapno saanin nga subli dagiti agina. Ay, wanan niya. Ken inakto kasaritan tay manggatang iti balay day di Rome. Tapno mailakutaan. Manang, talaga ka di adisidido kan nga agabrood? Wen may sa ading ko. Ket pangaasim, tadi na kumaupayan, tani. Aprobado amin ang apapeles ko. Flight ko lang ang uraya. Ay, anya nga rod ngay. Adda ditan. No siyak lamay sa. Ure di ka kuman umadayo, manang. May kawa kami anawan ka kaduami dito balay. Kan, andamot na talaga da trabaho. Makatulong ak kada kayo iti anak mo. Saan amabalin amang namnama kamilatan iti tulong mo ading ko. Masapul mo't nga agagawa ak Habang napigsaak pa'y nga agtrabaho. Agan pa'y Tano makaurno nga to iti pangrugyak nga agnegosyo. Agawid akton. Ken jakon agabrod pa'y. Lakay, kwartam man. Naipusin na. Na, nangusaram nga iti kwarta. Kaawan mo't ginatgatang mo dito'y balay. Kasi ka, nangusara mo iti kwarta. Api ngagdawat ka kanyak. Naipaabak ko iti sugal. Nagpadata. So, di nakungungtan. Tapno di ka matungtan. Hay, awang nga rodon atay naglakwanta iti balay day di anak ta. Nakimus amin ay Haywan nga raw. pangalaan tangay iti igatang ta iti kanon talakay. Ilakutan ti balay ta. Taintag na eden ije probinsya. Pag naudan tangay ijay. Ado ti pag-squatteran to ijay. Hello, manang. Kumusta kan? Hello, ading. Ala, the good news ko kada kayo. Ha? Anya day ta, manang? Aprobadon ti papeles ko. Ag cross country at ijay Canada. Ha? Talaga, manang? Ala, nagpintasan nga damag day ta. Wen ading ko, ayabam dananang kanti anak ko Takayat ko ang makasalita ida. Ibagak mo ti good news ko ken ko O sige, manang. Apaw! Nagdakol ti ipapaaramid jay kabsat mo abalay na anak ko. Wen nga rod, nanang. Balay da iti ka anak ka. Ayam po, makasangit ak iti nakaro aragsak ko. Yang amin, jak malipatan ti panangikulasay da idi kan kuana. Gaputa awan makukwata na idi. Tinagibasit dagiti nakaikamangan na. Ang ita, napintasan ti biyag di kabsat mo di Canada. Wen nga rod, nanang. Talaga anayat unay ti Diyos. Ngamin,
Aywanan na dagiti tao may dadanas, wano may ruruman. Kat may sanimanang apinaraburan na itinabuslon a bendisyon. Ading, nanang, ala, kunti anak ko ha. Ay na, maladingitan nak, tamaya dayon ti ka nakakada kami manang. Maragsakan nak matlata para kada kayo adwa. Ay, anak ko, agan anad kayo adwa, ijay abroad duwain. Ay, di mo ko mabaybay anti apo ko, ijay Uwan, nanang. Balong, agsingsingpot kay Jabrodwan. Wan auntie, agan anad kayo matad dito'y kanlula. Wen, balong. Da kayo kit di kininanang mo tagan na iti papanan nyo. Agadal ka na himbag ichay, wan. Wan auntie. O alala, agpulas kayo. Tayin tayo pa'y agpasyar. Kabayatan ti kaadami pa'y laeng dito'y iti anak ko. Ag-unwind tayo man? Intayo ag-beats. Balong anak. Ayan da lola kan antim. Apay adyak makitay da. Dagi jay daman o, aglanglangoy da. Ay, kunaklano. Anyat na panandan. Maasyan kayo, itikas ka na kami. Awan pa Ha? Adda agpalpalimos nanang. Lakay kan bakat. Inak ikan ida ti kwarta. Nagsingpit ka maten anak ko. Amom ti tumulong iti pada matao. Kastamat gamin ti kanayon nyo nga ibaga kan auntie. Wen anak ko, kasta ti rumbeng. Uri basit la tulong. Kabsa. Mabit man lang anak ko. Kasla mabigbig ko dagiti agpalpala maalakay kun bakat. Kasla dagiti dadakkel day di tatam aromi. Ha? Umay kanak. Asit gantay da. Kat agbless ka kadakwada, anak ko. Ay na. Da kayo daytan, Rowena. Ay na. Ay, pimentas ka ma. Idi medyo limukmag ka. Balasang ka. Agyaman na, nana. Ay na. Isuday tuyan, di anak mauruwi na. Uwen, tata. Agmano ak, lolo, lola. Ay na. Nagwapo mo to'y anak mo, Rowena. Limukmag pa'y. Thank you, lola. Kumusta kayo, nanang, tatang? Pasensya kayo ngam nanang ken tatang lata at iawag ko kada kayo. Taday tamot ngamin tinakairwama. Ay, sus balasan ko. Madlaw nga sinsa adon tibiyag mo Nadamag mi nag-abroad ka kanaw, kat nabayag ka iji Canada. Wen tata, ket umay ko alaen to'y anak ko, taikuyog kun iti pagilyan a pagtrabtrabahwak. Ay na, naimbag ka pa'y balasang ka. Mayaten ti biyagyaw nga agina. Alam da kami nga agasawa. Awanan ti umisaw a pagturturungan may. Mano kami pa yan amangan. Awan mo pangalaan may itikanon may. Iso nga daytaw agpalpalama kami. Dumuna ta adumot ti sakit mi nga agasawa. Apay, jay balayong ay nanang tatang. Mawana ni. Inla ko men. Pati di balay day di Rome. Anya? Ay, pakawanan da kami kumaa iti kinaulpit mi idikin ka, Rowena. Ay, mababainak ka nakaw. Ay, uray siyak. Mababay na kan kabalasang kaw. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbeng nga ikidawan nyo iti pamakawan, tatang, nanang. Ta saan kayo aginura? Saan ak anagimula iti sakit tinakam kada kayo? Ay na, nagsaya at kaatao, Rowena.
Adtoy. Ikan kayo iti paggatang yo iti kaninyo. Ikan pagpa-check up yo. Ay, nagyamang kami balasang kao. Dakala tulong ka na kami na itaw. Ay na. Adaw, ti pakaaramatan da ito'y akwarta, balasang ko. Tingkyaw at talaga. Kan, ibatik ti contact number ko nanang, tatang. Tano ka sa pulan nyo ti tulong, awagan daklaeng. Di kay kumagbain ang mga awag kanyak ha. Ta si dadaan naklata at tumulong kada kayo. Ay, nagyamang kami balasang kao. Ay, agyaman kami, Ruina. Nagsaya at talaga ti panagpuspusom anak ko. Agad, ulitin mi ate agkid daw iti pamakawan kin ka. Awan anyaman na kanyak dayjay kunakmat nanang. Lipatin yun tinapalabas. Ta mga barwanan tayo manen. No nasaya at ti panagpuspusong, patgan ti Diyos dagiti napintas a planom. Ngam naman naging bubukod ka, pasig adidigra ti dumtengken ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.